ang atong ebanghelyo o ang atong unang pagbasa, apil ng atong salmo, naghisgot og pagpili. Unsa may kalainan sa atong piniliay o sa pagpili o sa piniliay nga iya sa Ginoo, nabay kalainan? Unsa man? Pagpili og leader ba? So ang Ginoo, ang iyang giingon, ako maoy nagpili kaninyo. Bisan pag unsa pay atong gipaagi sa pagpiniliay, ang Ginoo gyud gusto siya nga ato nang dawaton ang kamatuoran nga siya gyud maoy nagpili sa mga napili. Parehara gud na anang babae nga kanang mamabdos, unya gi-rape man sa iyang uyuan, nya namabdos. Kinsa may nagtugot nga maumol ng bata diha sa tiyan, pinaagi atong rape sa iyang uyuan. Ang iyang uyuan, siya mo'y nagkuha na ang gi-rape? Wala. Kana kay naumol, ang Ginoo gid ana mao'y hinungdan. Tuo mo ana dili. Hinay man lagi niyang tingog. Kinsa man say nagpili nga kanang imo rong bana or imong asawa, maasawa na nimo or mabana. Kinsa nagpili? Ha? Sige, lingian na imong tupad na kinsa nagpili. Kinsa nagpili sa imong bana niya. Moingon sa naro imong tupad, wa ba magani koy uyab. Wa pa kay uyab, ala pangayo sa Ginoo. Mga igsoon, gusto sa Ginoo nga moilagid ta nga siya ay nagpili kanato. Gani sa pagsud nato dinhis kalibutan, gipili na tangdaan sa Ginoo. Matod pa sa mga salmo ug sa mga propeta, naingon sila, sa wala pa ako mataw, sa diha pa ko sa tiyan sa akong inahan, gipili nako sa Ginoo. O kining pagpili sa Ginoo, dili ni siya magtawag nato nga mauna gid nay mahitabo. Mao na sa 12 ka apostoles ang nagpili mao gyud si Kristo, ang Ginoo. 12 kauban si Judas Iscariote. Plano bas Ginoo nga si Judas magbudhi? Wa oy. Pagpili ni Hesus sa 12 ka apostoles, wa maapil sa iyang plano nga magbudhi si Judas. Unsa may naay plano sa Ginoo? Ang plano sa Ginoo nga si Judas kauban sa ilang buluhaton nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Mo naghisgutan na ni San Pedro sa unang pagbasa, ingon siya, 12 baya ta kabuok ang gipili. Hibaw ibaya nga si Judas kauban baya to nato sa atong buluhaton. Mo na ilang gitanaw. Pero nganong nagbudhi man si Judas? Ha? Kay natintal sa yawa. Matod pa ni San Pedro sa unang pagbasa, mupili taglain nga mupuli sa lugar ni Judas. Nya unsa la pagpili? Ripa kanang lot. Ang bunot-bunot ba? Simple raman to kay 120 raman sila kabuok. Pero giagi nila nga kanang by lot. Dili ba kanang ingon nga ikaw ana. Karon sa atong nasod, ang pinili ay gipaagi nato og democratic way, majority. Sa tawag na? Majority lose or wins, or loses or wins. Ramasan mo wa ka eskwela high school. Majority wins. Unya unsa may buhaton sa minority? Mao na ang minority mudawat tanaw ha kinsang duha ka buok ilang ginominate. Ang nominate nasa na kandidato ba? Ang una
Angan ato niya si Jose nga ginganlag Barsabas, ginganlan pagyud siya og husto. Husto ba? Just. So dunay daghang background nga gihatag ni Jose. Barsabas, husto, sa to pa murag somebody siya. Kaya doon na may mga extra nga description. Naa siya ay mga gitawag na to extra nga credentials. Ni graduate of doctorate. Naa siya ay mga credentials lagi. Karon ang iyang kaatbang mao si Matias. Kanaray gisulti. Matias. Wa na. Sa ato pa minus og credentials. Karon pag pick up na nila kisa may nidaog si Matias. Unsa may gibuhat ni Jose nga murag mas qualified pa unta siya. Wa may gibutang diring nagrally. Wa man sa siya mo petisyon. Iyan gidawat. Ana. Nganoan? Tungod kay silang nagpili, nagsunod sa Ginoo ug mitahod nga ang Ginoo gyud mao'y nipili. Ibutang nato ron sa imo rong kuan, imo rong kinabuhi. Human sa imong kasal, gikulata ka sa imong bana. Unsa may imong buhaton? Buwagan o pakamatyan? Tubag. Musta mo diha kamo mga alumni diha sa Arcelo, San Vicente man karon sa una. Musta mo wa pa ninyo nakigbuwag sa inyong mga asawa or bana? Kanang nibuwag hudas mo. Mao mo to hudas nibuwag tungod kay wa na mo haom sa iyang gusto. Mo na si Kristo nihatag og kining gitawag nato og teaching, iyang sugo diya sa atong ebanghelyo. Ningon siya, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. O unsa may paghigugma ni Kristo nato, gawas nga gipili taniya nga mahimo niyang kauban sa buluhaton, iya pagitang giisip nga higala. Siya dili na mo nako tawgon rog sulugoon, tawgon tamo og higala. Ilingi ako no nang imong tupad. Ing na higala ko nimo, ing na kana. Ing na higala ko nimo, am I your friend? Yeah, pangatan na no. Hoy, panglingi mo, alumni bitaw mo diya kadaghanan. Lingi ba? Inahigala ko nimo, nya paglingi nimo imo din ang ex sa una, no? Yamin ka ang animal, buhi pang animal dai. Ayan na lang to hinomdumi katong nangagi god ikaw no, kusog jud kay kang muhisgot anang nangagi. Or usaban na sa imong gipanguyaban sa una nya wa gyud kasugta. Or imo nang crush pero didto nanguyab sa imong amiga. Ayan na lang nahisgoti kayo. Move on. Anya unsa may mo isulti? You are my friend. Kana gyud importante kayo, gihimo niyang higala ang iyang gipili. Toxic. Unsa man ang toxic? Uso naman kay karon kana mga food supplement, mukuha kuno na cleansing. Kinahanglan ta mag-cleansing. Tanawa na inyo mga naong. Pila ka tuig ang milabay sukan mo ni graduate og high school. Nawa inyo mga naong unsa man toxic. Unsa pa man inyo mga naong ba toxic or unsa may opposite sa toxic? Unsa opposite ana? O ako kibaw og toxic hugaw unsa may opposite? Healthy. Saan na pagsol? Healthy. Mao na siya inspiring unta tag kinabuhi. Nya unsa may makapa-inspired? Gugma.
love. Unsa gay unang himuon sa taong nahigugma? Himuon niyang higala ang iyang isig ka tawo, friend. Kinsay mas ganahan nimong iistorya, ang imong anak o ang imong friend? Kamo bang mga ginikanan, ganahan ka masig istorya sa imong anak o imong friend? Ambot lang ninyo. Kinsa may ganahan nimong isigag istorya, ikaw anak. Kinsa may ganahan kay nimong istoryahon, imong parents o imong friend? Ikaw asawa, kinsa may ganahan nimong sigig yung kag atubang istorya, imong bana o imong friend? Ikaw sad bana, kinsa may imong ganahan yung sigig istorya nga adlaw gabi hapit 24 hours magsige kag text, ang imong asawa o imong friend? Mao na si Kristo niingon, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Unsa ta niya paghigugma? Gihimutan niyang friends. Tingali BFF. Best friend forever. Nothing gonna change my love for you. Ano na siya? Niya dayon, nisumpay day si Jesus, there is no greater love one can offer to his or her friend except to lay down his life for his or her friend. Walay laing labing dakong gugma nga ikapakita ang usa ka tawo ngadto sa iyang higala gawas sa pagpakamatay para sa iyang higala. Di ba? Kamo ba'y gapili nako nga maanhi ko sa parokya? Kamo? Kinsa may nagpili? Si? Ginoo taon Archbishop Palma. Nya si Archbishop Palma kuyog sa iyang konsultores sa personnel, mao inipili na kung ibutang ko dinhi. Pero sila nagampo sila. So ang hitabo, ang Ginoo gyud nagpili pinaagi ni Archbishop Palma, gibutang ko diri. Nya mutahod mo nako. Naamoy reason nga mutahod mo nako nga di man kamoy nagpili nako. Nga naman kay nipili man sad mo nga anhi mo dinhi mo simba aning parokyaha. Nya kining parokyaha under maning Bishop Palma, bisag kinsay ibutang dinhi inyo gyung tahoron, dili ninyo ikumparar ay mas maayo gitong sa una, ay kaniwagi ni siya ayo. Ayaw ana, kamo kusog ra ba sa kay mo kumparar og pari? Muna unfair ba yan namo? Sugdon ra ba niyo kumparar ang among mga naong sa bati lagi ni sa naong. Mas cute tong sa una no, siya mas cute. Ayaw mo ana. Unsa naman lay buhaton nyo? Accept. Nya humag-accept, support. Ana. O nay nindot kayo, o nay gugma, anha ta diha mo lambo og nisaad ra bang Ginoo pinaagis atong tubag sa Salmo. Hatagan siya sa Ginoo og usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hain ang lungsod sa Ginoo, wa dinis lungsod sa liluan. Tua sa langit. Kitang tanan nga motuman sa sugo sa Ginoo, tua na ta didtoy lingkuranan. Doon na tayo mga trono dito sa iyang lungsod. Katapusan lingi sa imong tupad. Ing na ganahan kang duna kay trono dito sa langit. Pangutan ako na. Ganahan ka? Nya, musanong gani siya, ing na dayon, pagpakamatay para nako. Di ba? Ana na siya. Ang paghigugma sa matag tao tungod kay sila pinili sa Dios, higala sa Dios, o presensya sa Dios.